Ursula Owusu eye obia oye member of parliament na osanso eye minister for communication and so kamya koye say we kaya honorable Canadian Japan kra abeka communication side no asem kakra a weche machesa nko de hu ye dianka every week and every day bia no communication minister we ne onkrofa oboa moboa wo etna say exusu nyoma ho we ana Maame Ng3g3 enso ababonte odi nsem bia beto abonte oni de oche machesa kamya koye say ba ne Ghana me hwase pa communication pa de enya adwuma nye won ani ma ne se wakotena parliament ma hwebejum na ne ka asem ya me de ye Maame Ng3g3 ake kanse me de watoto bi pa e de amane MP Ursula Owusu yenko tie no eba ministers communication minister yenta hun se all running enioma education programs e wo TV so na se Maame aye friend Ursula Owusu yet wo manya emu ministers ya kwatena hono ma ye yesi ya chechiri wo man ni abo wo man ho ban ni ama wo man ya yi a TV bebrebe radio station bebrebe egu Ghana mi busa oman ya timunim se emu mpanyimfo no omuntimi nwrane education programs bia ema ye nuanom omadwene mu ha no enkoto oyonemu ye wo oman ya sa wo rane education program na sa omanfo no ya asoodi kotomu a den wo betumi akase dehura yebo ni TV so radio so enkoma sumu ana enasa wo hwa me nsani fa so a me de Ursula Owusu picture na ato a Jeffrey Owusu a chei atisan Eunice o hwa pictures ni bebre wo ena ensama mi be yi ni niama me be bobo so a kire mo ha no se wo ye video blogger na u use o platform edi promoti Agradaa sori ema Agradaa ko chinchim omobroni bi nsa mobrohu bi nsa ema okoye victim nyame betua woka ensama aba beto dwamu eye ensama anida ho na sansama ekosu ya beto dwamu ye na nopa sawo fa common enemy fight binti sawo fa no selfishness interest binti na wadwiri ya se Ng3g3 na ne ho ye wahi eti ube use o platform on social media abe trato se church service ya sunti nkofo nko church service Erabe bi wo Canada metahuru so o ma caption no se church service nkofo nko Agradaa church service na me kasa asem we ya kire mo amuti social media no adwene kuta mo eye different no eche adwene kuta Maame no edi momo din na mu hunu adwene kuta Agradaa ansa na so be use platform say udi defend na so de awate promote se nipa nkọ ho dia onsa ensi form se ne mumu bi mu hunu se mu ye Christopher na Agradaa ye born again ti no aso obi na mpesa Agradaa be sachera ana mama niam twist niam mama niam look like say or time bi near time Maame no obi no time Maame we o man ni mu mpanyimfo na wo man ni mu no Agradaa mama tiase say wo jeje mu mahiafo musika ana de hwe Ghana eman mu mpanyimfo ono abetena kamera mu kan se sika gale sika no eye krono sika no eye mu hiafo sika na Agradaa de atwene ajejiye no wo de tua empanyimfo temamu mu mpanyimfo no eka ebinom ka eti sa wabeji wusika obedadawo obeba betene TV so kura ye nyini mfiri TV ne so muntie ye chene kwakotum chene nkura kwakotum a ye beyi no ne yi ne nkura no mumie nkotie donation no ehiefo ne badam wo no Agradaa se nyame na akasa a kire no mumie nkotie kwan Agradaa fa so twurotwuro wo mudi ane kwan Agradaa fa so ji wo musika Agradaa dani donation no fa sika beji sika mumie nkotie obi antena so because volume no e wo form pa yi communication minister te wo ya wo bloggers do social media ha e da so ye advertama Agradaa na wutimi me no baby si me na kasa so mama say oh dear bra so for you what me do ada am onu kwa na eku me kwa ada am
nso wugina so de maame oyo konfan kasa we oyo sambo oyo kusam nan kasa maame no oyo kusam nan kasa wugina wo se minni jodi sikai minni me namba to wugina wugina wosika mbulu wosika na wotiji no ko oyo konfo ba kan ne nko no so oyo konfo ne nko no so Christian we no so just ade serious maame we apani o man pay for mo from the na maame no onyan kasa onya the day me just from Bible no pretty say forgive one year ya dey afacha no e wa so do mo amaya bo ne mo so ni nyina ka ai preach no na wutimi me no be be me na kasa so mama say o dey bra so ba hu wo me do ada am onu kwa na eku me kwa ada am nso wugina so de maame oyo konfan kasa we oyo sambo oyo kusam nan kasa maame no oyo kusam nan kasa wugina wo se minni me jodi sikai minni me namba to wutimi chiji wutimi wosika mbulu wosika na wotiji no ko oyo konfo ba kan ne nko no so oyo konfo ne nko no so Christian we no so just ade serious maame we apani o man pay for mo from na maame no onyan kasa onya so chairman no right so but omo ni di no we chama even no so mo so the sika ni dia o twa on camera so na ko pon be sam o di jinko me ba cho mote wo se wo agege nkofo sika trotro mu dia onfa camera nto so na mom ye trotro di no ne di good tablet ne so ma no a wo waju 50 Ghana cedis na what the word Scαm say nyame aka kire ne say ama 200 and then nyina expose muntie ene ni nyina omo a expose ni nyina wa ofa camera so na wo se wa your shop na wo se wa your shop o shop wo se fe no what did we were about 70 to be at 100 people pay 200 if you know the bomuti ya want to just what else do you also what chinko fusta no omo nya for your mother you collected money from them no that's the day the girl said ya go find so can I sort that remember that me boa we were Jimmy Scott in show me in the choir be na ni kana kan e be just of cotton ice water na go find some more na go cotton ice water for the person pay amount 200 enwa sana no so mo your mother mo 200 the man no ton ko no na ni na ni ya o se e so 700 e ko 700 so the gist can na come na insisto so ya ta ya no the come insisto it's the chebe fu sama me no o ya to ye e mo bia Mercy adia me pese me tiase ne se wan kan kire mo se mo mo ba fode ne mo ka se mo fasika ne mra na on double ne mamo na mo fan kwaye adwuma sa na o ka kire mo asama ko maame na kan ya no ono so se mo fasika ne mra na on double mamo na mo fan kwaye adwuma me catch up me so see paketwa ba jikasi enti what eba paketwa ba jikasi o pesa o koye adwuma paketwa Mercy the kind of person correctional jingle na committee once you grab brand and can that na be in the place and look na e ma me hu when the fan number and say I have to do this no more money mo no o mo show mo see no mo aha for mo wan ko to sa ma na ma no o ye ko for ye ribo ti an kasa me na me ka tro o ye wan kasa Maame ogwa sorry Mema ogwa sorry what say ogwa sorry me kwa sorry eti o ti se o si obabua o kan se ba afode anaso o kan se physical ne bra wa fa kro no kwan so na de bu amanfo bebo fantastic ya pa ni se woni professor de me ni o ye enye no support na mugua be shawoni woni mama na na ji mu da pa o mama na ji mu da woni mi di oka ya ko do o se ko so bi nfa pa ni se Jano manimra. Manikasa edasam. Pacho bi bai na meni nkwana na ye wo bebia wo ya aso. Mike ni fini sam. Aha. Ye mo udi ya ma ha. obabua o kan se ba afode
anaso ka se fisika no bra Maame Ng3g3 ane kote ne ede by University Foundation number no 0548302985 eya afre na no ntwe nkomo efamfo woni oni bia jankamo browa ene ehusia kakra bia ensa and to keep supporting University Foundation ha eya attention TV so yakra